Assalamu alaikum. I hope all of you feeling well and good. Welcome to this new amazing place here in the city of Mohammed Dhina on Lagwat. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد يوسف آدم، طالب من دولة السودان الخرطوم. واليوم نحن سعداء أن نحضر الإفطار المقام بالإقامة الجامعية على شرف مدير الخدمات الوطنية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je réponds au nom de Aboubakar Rabo Ammar, étudiant à l'université de Lagouat, résident à la cité 3000 lits garçons. Bon, aujourd'hui nous sommes présents à cette rupture collective qui nous avait déjà été promise lors du Marabat Day. Nous ne pouvons que féliciter les efforts des autorités algériennes qui ne font que montrer qu'ils peuvent tenir leurs promesses, comme ces iftars qu'ils ont eu à organiser aujourd'hui. Et peut-être nous espérons qu'ils continueront dans ce sens en tenant toutes les promesses qu'ils nous ont déjà faites. Et sur ce, je vous remercie. Merci. Sahaftourkoum. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بناء على توصيات السيد المدير العام الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتحت إشراف السيد مدير الخدمات الجامعية أغواط، نظمت الإقامة الجامعية دهينة محمد مأدوبة إفطار على شرف الطلبة الدوليين. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج أو سياسة وزارة التربية والتعليم العالي Study in Algeria. ونشكر وبدورنا نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث من قريب أو من بعيد. نشكر كل من ساهم في هذه المبادرة من عمال وإطارات لمديرية الخدمات الجامعية، وشكرا. هذه